tam takoma pakhat na chuan kan in cheina kan thom hno ania atang lia chuan kan engve ina te ni mo atang lia chuan kan trong te ni mo atang lia chuan kan sakhuana hi nam identity a koi mo ti kan ni chu mizong po hi an nam nga min for khom tu aman chuan trong khat tu kan nei lo lu sei ho no ma fa nai ho no ma ral ten no ma he ta lai no ma mara no ma om phang ngai ma se zo sap ten trong pakhat ko khan trong ma na Greco Roman hun lai a Christian ai tan lai Latin trong an phong kan tu nan lu sei trong du lian trong nei no trong pakhat mo yan min for khom tan Sakhuana ba hey in lo ngai to thi nan kan chak ma u nang te Christian na kan ni ma cho ke ni ai an chang ka ni o engtin an chang ka ti kan te te pakhat na chuan civilization re hi tui ko nga lo thin an ni chuan mun zo lan pan char ma na tang toi a to kia chuan lal lan nei ke nin chief kan ti village chief kan ti anin kwal mấy sai lo po chim le mara anin do lai kan an ni chuan raja nei to in oi lo chuan in hey dur tlang hospital hi sa pho te ne na an sakania chak raja an treat chak raja kha alo om ve na an treat tan kha bor sap ai kon an en sang ni mo kan chief kan lal te chu khating kha an dong phalo cho na tang le chuan organized religion an nei to organized religion kan ti chuan Buddhism organized kan ti chuan Christian te Buddhist te Jain te Judaism te Muslim te khat tiang Sakhuana om se nei luk tuk pa ngai ka kal te ka an lo nei yam to ni ke ni chuan thing bulung pun kan pia Sakhu po kan nei che lo mo tu Christian an lo lu nuwa theologian ho in an redefine nei ni Sakhu kan nei lo ni jo ni inoi lo chuan i kan ma sa te ziak ko kha lo che ro an ni chuan organized religion an nei te adang le chuan script kan nei an ni chuan ke ni chuan Roman script kan mang an ni chuan horop an nei mo amaro chu tu na hian chak ma u nau te kan tuk lo thin ni ti soi oi tir chu soi lo mo han soi ri got point kan thlai le khatiam te poi an lu oi lo tu se ri chu mo Christian nai min han ti tang lam se chu ni zo mo an nam anga min an por khom se an nam anga automatic ta kam min ti chang kan je hey vai u nau te kan music kan tia ani na ta chon ram buai ba music chu factor pakhat ai at tang le chon vai u nau te an chang kang lo Christian an ni lo in tu plan na po om lo alian te chon lian tu Brahmin to chu khita nam mo chu khuta in tu plan nei om lo chumi wang chuan an hi na ta chon kan tho kan anin chei na te po kan music to le zo ta chon mo kan soi tu om le chu Christian na shim te ven bi so nam ni min ti tang lam ni to khita hun rei lo te chu min da ani kan philosophy kan til che kan ngei to zong zanina kan tu ngai kham te zanina a hela LKP ke te po nia kan han soi ta pi chuan tam chang kan te ho ngai kan an sa ko kan soi je a ri la nia Greek le Rome ho philosophy je ta kan soi ve ni Trinity ti ri mot po hi ani na ta ka Neoplatonic philosophy ne na in heran no tu kan ya hemi kan soi ri mot po ne kan lo fin ha le ni so te mo inoy Pathian ni si masa ni hung patum a form patum om ti Greek philosophy ne ein ni lu tu ko jo hun la kan Church Father te zong song Sudan ni lo Greek mi fin me kan ni Jerusalem te hi ko ran lian bera kan tai ani te lo Antioch te Alexandria te khop kha ko ran lian lu tu ama ka lian ni
ino lo chon doctrine le kan Chris chong zong alo chua dan poi tu te ngai hian Greek philosopher ho hian modern democracy te liberalism kan ti te modern science te tiang zong Christian na in tu ta na kan ti Christian na wa lo chu kan soi tum tak ka chu mizo te po in oi lo chon hei vai na chon ka soya au nun le ma pi bula mizo ramin India ramin zalen na kan huwa mizo te po nam mang ka na ong ko ba anan ti don tak taka zadeng te pacho te sai lo ho kan ren tle ho kan mei te ho seta sang to le ka tribal ho aya chung te ka manipur an ong mang kan ong han tu in oi lo jen in tu plan nei om lo ni o pa chon mei chia nau pangin sonin falakin identity an nei lo ni nak nei lo khati lai po khan ani na ta ka chon statesman kan kia mizo mi fin ma sa ho khan ani thei lo pathian in adu taka siam te vek kan ni sang big len hiam big status om thei lo vai min kan thei lo Isu Krista cross of vanga tu taka chan dau te vek kan ni chu wang chon in tu ka tu kan ni ti hemi pani concept pa wangin khiang te pa hi PhD ka nei te ni le kha te ka zir te ni khiang te pa te ko ran thoi tu te ni te ni kan soi tu om je chu Christian na hian min ti dang lam apizam hi interesting ka ti ve chin apulo om nuam ka ti chin